Yes, kanonye mbifurize umugoroba mwiza, umugoroba umugisha kuri utwo mu masaha ya nimugoroba. Turi ku mugoroba wo ku itariki 21 z'ukwa mbere 2026 byumvikana n'amakuru agezweho harebana n'umutekano politike na diplomasi. Tugiye kuba tubapudetinga mu minota mike cyane tubabwira uko situation ihagaze ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubugambanyi bukomeje kwiyongera kwa Tshisekedi. Murabizi ko hari abajenerali benshi bamaze iminsi bafungwa. Abo bajenerali rero bakaba by'umwihariko bari gufungwa bazira kuba ngo bakorana by'umwihariko n'abashaka guhirika uwitwa Tshisekedi. Bakaba bafungwa rero by'umwihariko ngo bakorana na bamwe mu bantu by'umwihariko ngo bashaka kuba uyu mukuru w'igihugu bamwambura ubutegetsi cyangwa se bamuhirika ku butegetsi. Amakuru yamaze kujya hanze rero, murabizi yuko ku munsi w'ejo hari abari bamaze gutoka gereza. Abangaba ngo baba bari mu mugambi by'umwihariko wo kwikusanya kugira ngo bahangane n'ubutegetsi bwa Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo. Ariko kandi murabizi yuko uyu mugabo atorohewe kuko hari amakuru yamaze kumenyekana mu gihe intare za Sarambwe zaba zakomeje gufata ibindi bice bigiye bitandukanye. Murabizi ko umujyi wa Uvira bamaze kuba bawuvamo, ariko mu gihe baba basuye mu mujyi wa Uvira by'umwihariko bakongera kuwukuramo ndetse bakinjira muri Fizi, bakinjira muri za Katanga, bagakuramo Tanganyika. Byamaze kwemezwa ko by'umwihariko igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kiri mu kaga gakomeye, kuko murabizi ko mu gihe za Kasai Orientali baba bamaze kugeraho byaba ari ikibazo gikomeye cyane ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tugiye kwinjira mu nkuru zicukumbuye rero, nyamuneka ubwoba ni bwose by'umwihariko kwa Tshisekedi. Murabizi ko ari n'umutwe wa Mabondo by'umwihariko ukomeje guhangana n'ubu butegetsi. Ubwoba ni bwose rero, amakuru namaze kumenya nuko isaha ku isaha ibintu bishobora kuzamba by'umwihariko ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tugiye kubyinjiramo twinjire mu nkuru zikomeye cyane. Ubwo turaza kugaruka ku nama idasanzwe mu kanya gato gashize imaze kuba muri Palais de Nation mu biro by'umukuru w'igihugu kwa Tshisekedi. Si byo gusa kandi turaza kuba muza ku makuru menshi agiye atandukanye. Muraza kunyemera dusimukire mu bice bya hano mu mujyi wa Uvira. Murabizi ko ubwicanyi bwamaze gufata indi ntera mu kanya gato gashize rero. Ngira ngo twe twamaze kubabwira inkuru igaragaza ko ikoranabuhanga cyangwa se icyo bita internet yamaze kuvaho. Ubu tuvugana rero munyemere mbabwire yuko ibintu bihinduye isura mu mujyi wa Uvira. Impamvu mbabwira ati ibintu bihinduye isura mu mujyi wa Uvira, ikijyanye na internet kikimara kuvaho, n'ubundi hari ingabo z'abarundi zakomeje kugenda ziyongera mu mujyi wa Uvira. Izi ngabo z'abarundi rero zamaze kuba ziyongera mu mujyi wa Uvira, nyamuneka ngo baje mu bikorwa bidasanzwe byo kuza kwerekera by'umwihariko mu kibaya cya Rusizi, kuko mu kanya gato gashize hari hamaze kugenda abasirikare bagera kuri 300 berekeye mu kibaya cya Rusizi, ndetse abandi bikavugwa ko baba bagiye kusanga bagenzi babo mu misozi ya Fizi, kuko murabizi ko mu minsi yashize imiripuka rimaze iminsi ibera ahitwa za Mukobora. Nyamuneka rero ibintu byakaze isaha ku isaha. Amakuru aremeza ko ivumbi rishobora kuza gukomeza gutumuka. Turaza kubyinjiramo yenda tubive imuzi n'umuzingo 5 kuri 5, ariko kandi muzi no kunyemera tugaruka mu nkuru zikomeye zirebana n'umutekano politike na diplomasi ku rwego mpuzamahanga. Ubu tuvugana mu bice by'hano muri territoire by'umwihariko ya Masisi, hari amakuru akomeje kugenda aturuka by'umwihariko icyitwa operation zidasanzwe patrouille zakajijwe hano Masiko zone. N'amakuru angezweho mu kanya, ariko kandi turaza kubabwira by'umwihariko uburyo intare zimo zakoresha kugira ngo umutekano hariya uboneka w'abaturage. Si byo gusa kandi turaza gusimukira mu mujyi wa Goma tubabwire iby'inama zikomeje kuba mu buryo bw'ibanga rikomeye cyane, zikomeje guhuza abayobozi bakomeye ba M23. Turaza kuba tubikomozaho. Turaza gusimukira by'umwihariko mu bice bigiye bitandukanye, tugire tubapudetinga 5 kuri 5 tubabwira uko situation ihagaze, kuko hari amakuru menshi cyane arebana n'umutekano politike na diplomasi. Muraza kunyemera turebere hamwe zimwe mu nkuru zikomeye zimo ziraturuka mu bice bya hano muri territoire by'umwihariko ya Warikare. Hari amakuru menshi akomeje kugenda aturuka by'umwihariko. Murabizi ko igice cya Kibati ndetse na Hembe ariho ubu tuvugana igisirikare cya 23 giherereye. Nyemera nkubwire yuko rero ubu tuvugana
muri teritwari ya Warikare naho ibintu byamaze kuba ibindi bindi. Mwamaze kubibona ko Uburusiya bwamaze kwinjira mu ntambara by'umwihariko ikomeje kugenda ibera ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bidasubirwaho. Uburusiya rero bwamaze kwinjira mu ntambara mu buryo navuga ko budasanzwe nyamuneka bukomeye cyane. Amakuru yamaze kujya ahagaragara nuko rwose ngo mu gihe igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'uko byamaze kwemezwa ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yabeguriye ibirombe by'amabuye y'agaciro kugira ngo babafashe mu bikorwa bidasanzwe byo guhangana n'umutwe wa M23 mu ntara ya Kivu Amajyaruguru. Uburusiya rero bwamaze kwinjira mu ntambara ariko kandi bukanagaragaza yuko igisirikare cya M23 gishoboye kandi kirwana ukuri ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Turaza kwinjira mu busesenguzi n'inkuru zikomeye tubapedetinge tubabwire uko bimeze. Muraza kunyemerera by'umwihariko mbabwire byinshi sobanukirwa uko imvugo zikoreshwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyamuneka zibutsa jenoside yakorewe abatutsi ndetse n'abayahudi. Ibi nibyo biri kugaragara ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Menya ko Uburundi buri guhindura impunzi by'umwihariko intwaro y'intambara ku butaka bw'u Burundi. Nyamuneka ibi nabyo birimo birakorwa mu buryo bukomeye cyane. Reka inkuru reka mite nanayinjiramo mu buryo bwihuse. Iyi nkuru reka mite nyamuneka nyinjiramo mu buryo bwihuse cyane. Ndabona ibibazo bya Zaire byongeye kwigaragaza mu karere k'ibiyaga bigari. Noneho ubu birahagararira he? Bujumbura, aho Uburundi busa n'uburi gusubiramo umugambi uteye inkeke wakoreshejwe n'umuturanyi wabwo mu mwaka w'1996. Umugambi rero wahinduye impunzi intwaro za politiki igaragara ku mirongo imbere ku rugamba. Mu kibaya cya Rusizi rero inkambi z'impunzi zakiriye abarenga by'umwihariko ibihumbi bitari bikeya. Inkambi z'impunzi zakiriye abarenga ibihumbi bitari bikeya, ibihumbi bigera ku 1,100 by'abasivile abanyekongo bahunze ifatwa ry'umujyi wa Uvira mu mpera z'umwaka wa 2025 nyuma y'uko umutwe wa M23 rero wari umaze kwigarurira ibirimo mu ibice by'umwihariko bigiye bitandukanye. Abageze impungenge batangiye guhungira ku butaka bw'u Burundi, ariko kandi nyamuneka impunzi zarahohotewe gusa ahubwo zahinduwe n'ibikoresho byo gushimangira imigambi ya politike n'inkomoko ndetse n'ingingo zitagira intwaro by'umwihariko ku butegetsi bw'u Burundi. Ubutegetsi rero bwa Perezida Evariste Ndayishimiye bumaze igihe buhungabanye n'ubukungu bushenywe no kwigunga mu bya diplomasi. Uko kwiyongera kw'abaturage b'impunzi kwabaye nk'amahirwe mashya ya politike mu kwiyerekana mu gihugu cyatangiye ubutabazi by'umwihariko mu maso y'amahanga. Uburundi rero bwifashishije imibiri y'impunzi by'umwihariko nk'ikiraro gikomeye cyane. Bivugwa ko bahanganye bwite. Nyamuneka ndabona igihugu cy'u Burundi cyaragiye kigaragara by'umwihariko mu buryo budasobanutse. Nyamara rero ngo iyi mvugo ya Leta y'u Burundi igenda isa nk'igaragara by'umwihariko mu gukoresha impunzi by'umwihariko zanze kuva ku butaka bw'u Burundi, banze kuzirekura ngo zihave, bakaba bakomeje kugenda by'umwihariko bakora buri kimwe cyose kugira ngo ibintu bigende neza muri rusange, ariko impunzi zanze kurekurwa ngo zive by'umwihariko ku butaka bw'u Burundi nk'uko amakuru y'ingenzi akomeje kugenda tugeraho abyemeza. Ni byinshi cyane no by'umwihariko bikomeje kugenda bitangazwa. Nyamuneka nyemera nkubwire yuko tuvugana bikomeje kugorana nyuma y'uko M23 ihavuye. Nayo ni amakuru utagomba gucikwa. Ibintu byakaze byamaze kuba ibindi bindi kuko ibitero bikomeye cyane bikomeje kugenda bigaragara mu mujyi wa Uvira, ariko kandi usibye kuba ibitero bikomeye cyane bikomeje kugenda bigaragara mu mujyi wa Uvira, abaturage mu bice bya Songo, za Nyamiyanda, Kavimvira, aha kuri Mede la Ville ndetse no ku mupaka Katumba w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'igihugu cy'u Burundi, ibintu bimeze nabi cyane uko abasirikare bari kwisukanura by'umwihariko muri no mujyi, nako ubwicanyi bukomeje
kugenda bukorwa by'umwihariko ku banyamulenge no mu bwoko bw'abatutsi bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, ndetse kandi ibikorwa remezo bikomeje kugenda bisahurwa nk'ibisanzwe. Ibi bigaragaza yuko rero nyamuneka ivumbi rishobora kuza gukomeza gutumuka by'umwihariko mu bice by'umujyi wa Uvira, tukabona urugamba rukomeje gufata indi ntera. Ariko kandi nanone by'umwihariko ku rundi ruhande cyo ku kijyanye n'icyemezo cy'u Burundi cyo kongera kohereza ingabo muri uriya mujyi wa Uvira muri Kivu y'Amajyepfo, kiri mu rwego rwo gutiza imbaraga FARDC ndetse na Wazalendo mu gihe haba hagabweho ibitero ndetse no gukumira Uvira ko yasubira mu maboko ya AFC M23 kwa 18 rero Mutarama, nibwo M23 yavuye burundu mu mujyi wa Uvira nyuma y'ukwezi kurenga uri mu maboko by'umwihariko M23. uyu mutwe rero wari wigaruriye uriya mujyi ku itariki 9 Ukuboza 2025 ubwo wawirukanagamo ihuriro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'iz'u Burundi. Nyemerera turebere hamwe nyamuneka ibijyanye na interinete nayo yavuye mu mujyi wa Uvira. Iyi interinete ikimara kuva mu mujyi wa Uvira ibyabaye biteye ubwoba, hoherejwe amakamyo ya gisirikare, hoherezwa abasirikare benshi, binagaragaza yuko rwose nyamuneka ivumbi rishobora kuba rigiye gutumuka mu buryo bukomeye cyane. Reka yenda tubyinjiremo turebere hamwe ibyatumye interinete iva, ariko tubanze twinjire gato muri no nkuru. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rero yakubye interinete mu mujyi wa Uvira uherereye mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo nyuma y'iminsi mike ingabo zawo zibugarutsemo. Kuva ku cyumweru tariki ya 18 Mutarama nibwo ingabo za leta ya Kinshasa n'abarwanyi ba Wazalendo batangiye kugaruka muri Uvira nyuma y'uko ingabo z'umutwe wa M23 zari zimaze ukwezi kurenga ziwugenzura, by'umwihariko ziburimo FARDC rero na Wazalendo bakigera mu mujyi wa Uvira. Bongeye kumvikanamo ibikorwa by'ubugizi bwa nabi birimo gusahura urusaku rw'amasasu ndetse n'urugomo rwibasiye abanyekongo mu bwoko bw'abanyamurenge n'abatutsi. Perezida wa M23 rero akamuha n'umuhuzabikorwa wungirije w'ihuriro rya Alliance Beleve Congo Bertrand Bisimwa, binyujije ku rubuga rwe rwa X yatangaje icyemezo cya leta ya Kinshasa cyo gukupa interinete muri Uvira kigamije guhisha amabi ingabo zikomeje gukorera muri urya mujyi. Yagize ati ubutegetsi bwa Kinshasa bumaze gutanga itegeko ryo guhagarika imiyoboro yose y'itumanaho mu mujyi wa Uvira no mu nkengero zawo mu rwego rwo guhisha ibikorwa bibi byabo biri gukorerwa by'umwihariko mu mujyi, biri gukorerwa abasivili ndetse n'imitwe igiye itandukanye. Leta ya Kinshasa rero ntacyo itangaza ku makuru y'ikupaka rya interinete muri Uvira cyangwa gusobanura icyatumye ifata kiriya cyemezo. Amakuru aturuka mu bice bigiye bitandukanye by'umwihariko aragaragaza ko ari itegeko ryatanzwe n'uwitwa Felix Tshisekedi Tshilombo, perezida w'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko akaba ariwe wihishe inyuma y'irikuka rya interineti. Reka dukomeze n'andi makuru. Gusa abasesenguzi mu bya politike ndetse n'abaduhaye amakuru mbere na mbere, iyi interineti ikimara kuvaho mu bice by'umujyi wa Uvira habaye ubwiyongere bw'ingabo nyinshi z'Abarundi, ndetse binavugwa yuko ibi bikorwa byo kugira ngo bakupe interineti babikoze kugira ngo imibare ndetse n'imbunda nyinshi z'Abarundi zinjiraga mu mujyi wa Uvira zitaza kujya ku marezo sosiyo, abaturage bataza gufotora, kuko mwagiye mubibona bimwe mu bikorwa by'ubugizi bwa nabi bikorerwa mu mujyi wa Uvira inshuro nyinshi birangira bimenyekanye. Rero FARDC ikaba ibi yabikoze mu rwego rwo kugira ngo hataza kugira amashusho ajya hanze y'Abarundi benshi cyane barimo barinjira mu mujyi wa Uvira, ndetse n'ibindi bikorwa by'ubugizi bwa nabi bikorerwa mu mujyi wa Uvira byose bize guhita bipfukiranwa cyangwa se bize guhita biburirwa irengero. Umuhuzabikorwa rero w'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo bamwita Colonel Nanga yashyize mu gatebo kamwe ubutegetsi bwa Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ubwa Juvenal Habyarimana wigeze kuyobora u Rwanda kubera politike yo kuvangura abantu bahuriyeho
by'umwihariko Ntangayiro yabigarutseho mu kiganiro aheruka kujyana n'umunyamakuru akaba n'umushakashatsi Bojana, niwe bari baganiriye muri iki kiganiro. Rero Ntanga yagarutse ku ngengabitekerezo n'ivangura ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bumaze igihe bwigisha, agaragaza ko byumvikanisha umugambi mubi cyane, mu buryo bukomeye cyane. Jenoside rero ishobora gukorerwa andi moko atuye muri kiriya gihugu yose nk'uko ubutegetsi bwa Tshisekedi buri kubikora. Yanavuze ko kandi muri iki gihe nubwo abatutsi aribo bakomeje kwibasirwa, ejo cyangwa ejo bundi abandi bashobora kwibasirwa n'andi moko. Nanga kandi yagaragaje ko biteye ikibazo cyane kuba uyu munsi abimakaza imvugo z'urwango bakanakwirakwiza mu banyekongo ari abayobozi bakomeye muri leta, bari muri minisiteri ndetse n'itangazamakuru n'itumanaho. Yavuze ko kandi Minisitiri Patrick Muyaya ukwirakwiza imvugo z'urwango biciye mu byo bita ubumara bw'u Rwanda cyangwa se uburozi nyarwanda, agerageza guhakana amabi akorwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa, abo yashyizwe yavuga ko ngo bashyizwe ku karubanda. Yatanze rero urugero kandi amagambo yibasira by'umwihariko abatutsi ku byatangajwe n'uwitwa General Sebikenge wahoze ari umuvugizi w'ingabo za FARDC muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yavugiye kuri televiziyo y'igihugu ariko amahanga bikarangira aruciye akamira. Yunzemo ati hari n'undi munyamakuru ku muyoboro wa televiziyo y'igihugu wavuze ati Nanga aho ari turahazi, aho umugore we n'abana bari turahazi, turasaba buri wese gufata abana be ku ngufu. Ibi ni imvugo rero z'urwango, guhamagarira abantu gukorera urugomo hanyuma bigaca kuri televiziyo y'igihugu cya Kongo. By'umwihariko rero mu kiganiro gifitwe mu nshingano na Minisitiri w'itumanaho, ibyo byose byagiye bitangazwa. Nanga rero yavuze ku bitandukanye n'ivangura rigaragara mu bice bigenzurwa n'ingabo za leta, by'umwihariko mu bice bya M23. Ati nta vangura rishobora kuhagaragara, ariko mu bice byagenzurwa n'ingabo za leta ivangura riba rimeze nabi cyane. Mu bice rero tugenzura ibyo mu ntara by'umwihariko zigiye zitandukanye ntiturabizigeramo, by'umwihariko nka za Kasai Oriental ndetse n'ibindi bice bigiye bitandukanye. Gusa nabyo kubwo kugira ngo turwanye ibikorwa by'ubugizi bwa nabi dushobora kuhagera. Nanga rero by'umwihariko yagarutse ku byo leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yise umunyekongo kuri se na nyina, byasize bamwe mu baturage b'iki gihugu biswe abanyekongo buzuye, abandi bakagirwa ibice. Akavuga ko rero byagize ingaruka ku bantu benshi barimo na Joseph Kabila wigeze kubaho perezida w'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'umunyapolitike Moise Katumbi. Yavuze yuko kandi iyi myumvire y'ishyaka rya TBC riri ku butegetsi isa n'iy'ubutegetsi bwa Habyarimana bwari bufite ubwo bwitaga abarimo Perezida Paul Kagame umunya Uganda. Ati Perezida Katumbi wa Assembly Power Republic n'abandi bantu benshi barimo witwa Perezida Kabila bishyuye ikiguzi, kandi nibo mitekerereze y'ishyaka rya TBC rya Tshisekedi kumva ko atari umunyekongo. Ibyo ari byo rero bidusubiza inyuma mu myaka mike ishize, mu macumi by'imyaka mike ishize. Murabizi mu Rwanda mu myaka 4 iri imbere jenoside yabaye kubera ivangura by'umwihariko n'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi. Batubwira ko bariya bakoze impinduramatwara, ndavuga FPR yaturutse muri Uganda, babitaga abagande, nyamara bari mu nzi zari zimaze ibinyacumi by'imyaka zifuza gutaha. Yemwe na Perezida Kagame yiswe umugande. AFC M23 rero yitwa abanyarwanda, Nanga bamwita umunyarwanda. Umuyobozi rero yagaragaje ko ibintu ari ivangura rikomeye cyane rigomba by'umwihariko gukurikirana ritari ryarenga
inkombe ritari ryaba ribi cyane. Birumvikana yuko rero ibintu biri kugoma bihindura isura, ivumbi riri kugoma ritumuka mu bice bigiye bitandukanye ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka turebere hamwe gato n'iyi nkuru by'umwihariko nayo itugezeho mu kanya. Ni inkuru navuga yuko nayo rwose ikomeye cyane tutareka kuvugaho. Ni inkuru ikaze. Ni ukuvuga ngo leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yashyize ku mugaragaro urutonde rw'amabuye y'agaciro ateganya gucukurwa, gutunganywa n'abashoramari b'Abanyamerika mu rwego rwo gushimangira ubufatanye by'ubukungu ndetse no guteza imbere iterambere rirambye hagati y'ibihugu byombi.